Поэтическая композиция на стихи Ирчи Казака исполняют учащиеся средней школы из селения Кортмаскала Кумтаркалинского района. Ereller degen bulan er bolmaz, öktemlik bulan erler tör almaz. Erelleni üç başkadır tavunu, argımakka ten etmegiz ya bunu. Erelleni aldığınızı er kişi, ikincisi alt erkekke bir kişi, üçüncüsü erkektir. O sallıkka başın salgan yer kişi.